Kasem Voice of the People's Party WP Kabala jupen sngeu pat ba sya surong barok shikata bat kebarang peteng ru ban mi surok habai dei ban penkelano ya ke state reservations policy kalgentat ban le isim benta ha kecinglang ban yakren halor ke kaipot jong aspek committee halor ke state reservations policy kenei kedai kecinglang jong all party meeting ne jong barok ki sang san partai kabala khot ag sarkar ne ke balang sekretarian Haba jubab ya kiciti kot jingalang kabala pha daw deputy secretary keteran personals and admits reform ka sarkar jela Presiden ke WP ba aden embasai moy ulapan pau ya kejingomla banisi benta ha kene kejingalang all party meeting uba aden ulapan pau ba kapor kami hap setia nak benta kene kejingalang ya menta ngidang bun kam pat ki isu bakongsan bakta ya kejala mat ya kipat ba Kabadon kam ya kecing simkia bekerki nak sarkar ulong barok gisang sain partai ke United Democratic Party, Bharatiya Janata Party, Trinamool Congress, National People's Party, kun hanya Trip National Awakening Movement kenam, bat ke Hill State People's Democratic Party, kilai sementah kena kecing lang ban ajing kerenru halor ke kaipot jong aspek committee. Ya kecing lang lapan ya jong terang bak kejala kontrat ke sama ubalakot ban pan ya kecing ajing mut nak gisang sain partai halor kajing ajing mut jong expert committee on state reservations policy habai keren bat kino alam san partai kilpan pa bak sarkar ker penung ya kajing kwa WP nak bakot ya kajing